bashaka abantu special be kukimana bahamagara gukora igikorwa cy'Imana atakindi bakora barafise ubuzima babayeho ubuzima babayeho bwabo tukende bw'abandi ntibimweshe imishatsi y'abarebereka igakura ntibanywa inzoga ntibahari batakora abandi bakora bo bari abantu special bashizwe iruhande kugira gukora igikorwa cy'Imana kiri special ijambo sanctification yasigura ivyo bintu uko ari bitatu ariko tushaka turabere ko twinjira no munsi mu Nouveau Testament turamuri Ancien Testament mbega Ancien Testament ivuga iki kuvyerekeye kwezwa cyangwa kwera cyangwa umuntu wegera kuko tutahere mu Ancien Testament mu rya kera biratugora ko tuvyumva no munsi biratugora cyane ko dufise mu ishengero ko badashaka kuvanga isezerano rya kera isezerano rishasha ico kibazo nyamukuru kimishengero rya Kristo aho abantu bashaka kubaho mu isezerano rya kera ugasanga n'abantu benshi bazi Ancien Testament gusoma Nouveau Testament ariko Imana ishaka muri kino gihe twinjira mu isezerano rishasha tukaribamo neza amen tukaribamo neza tukaribamo tubenefisia ivyo Imana duhereye ubuntu biriba ngo ibintu by'akabura rugero ngo birengeye ubwenge ngo byatumye ngo tuba abantu basangira kamere n'Imana tuba participer à la nature divine dusangiye dufise part muri kamere y'Imana ivyo bintu nibyo bashaka tuba muri kino gihe tubimenye ngo tubigenderemo tuba kuba tubenefisia ubuzima bw'Imana buri mu Kristo Yesu muri twebwe tuba tunezererewe haleluya Imana ishaka tuba ubuzima bwiza buryoshe nango ndavuga ko cyane ubuzima bwiza yaduhamagariye ubuzima muri excellent ubuzima muri order ubuzima busanzwe ubuzima burengeye bw'abantu bibaza ubuzima ru Kristo n'ubuzima Kristo aba muri twebwe akaba agatambuka muri twebwe akora muri twebwe rero Imana yabikoze ubuntu bwayo ariko isezerano rya kera ryari rimeze gute ubwa mbere twe gutahura nuko ibi bitoneza yuko Imana ari soko y'ukwezi cyangwa y'ukwera irera source de sanctification Imana nta kintu kimwe twobamo atagitavuye mu Mana reka dusome kuva 15 Exode 15:11 kuva 15 dosomera igifaransa ufise Bible igifaransa aze kumfasha uwo murongo kuva 15 umurongo wa 11 kuva 15 umurongo wa 11 avuga ngo uhoraho mu byitwa Imana niyihe ihwanye nawe wewe w'icubahiro kivuye mu kwera wowe uteye ubwoba kubw'ibihamba bikora wowe ukora ibitangaza ahanye bavuga ngo magnifique en sainteté wewe babukime bango wewe w'icubahiro bivuye mu kwezwa mu kwera ariko bavuga yuko Imana iri magnifique mu kwera irera cyane irera birengeye urugero rero Imana niyo source y'ukwezwa ya sanctification niyo yera biri tuyago uhoraho wera ni Imana yera ni Imana igororotse rero kwera biva mu Mana la source y'ukwera cyangwa y'ukwezwa nuko Imana kamere yayo nature y'Imana nuko ari Imana yera rero misiri yakira toreza ko Mose kwandika kino gitabo aravuga kubyerekeye Imana kuri magnifique en sainteté ko ariyo yejejwe cyane atanu bashaka kunganya ukwera icakabiri nuko aho Imana iri hose ari ahantu hera ahantu presence y'Imana yari imisezerano rya kera bari twereka yuko presence y'Imana ahantu yabiri haba ari ahantu hera bikadusoma mu itanguro 3 Exode mu itanguro 3 murongo wa 4 cyo 5 itanguriro kuvayo ndayitanye imirongo Exode kuvayo mumbabarire kuvayo igice 3 murongo wa 4 gushika ku wa 5 yuko kikamishwa no kubiraba Imana imuhamagara iri hagati muri cyo gisaka Mose arita batisabye ayiramubarira iti reka kwegera hano kandi kuri nkweto mu birenge byawe kuko aho hantu hagaze arahera tubona muri Moise ariko aragenda wawe igisaka kiraka umuriro amaze kibona ngo ahindukira ngo aje kukiraba arabiko biraka igisaka kiraka ngo ganyigishe hanyuma yibaziga sibye byo ndabona nibiki bitwegereza ngo umumarayika w'uhoraho we yari muri gisaka aha bacho batugira ngo Imana bisya yuko ahantu hose abwa umumarayika w'uhoraho naho tore mu Gifaransa yabari Yesu ahari niko ni igishushanyo ciwe yabari Yesu ahari rero batugereza yuko ahantu Moise baje kugendayo Imana kimubwira ngo amburira tuko ahantu hagaze ari ahantu hera bari majambo presence yanje kimaze kuza ngaha hantu
niho ndi harera kubera presence yanje. Haleluya. Nuko Imana imaze gushika aho hantu muhita ateza gukura ibirato kubera presence y'Imana ari he. Kadusubira mu byagezwe mu 26 n'ubwo 15 usubira mu byagezwe havuga ngo tuminyongaza aho hasi uriyo mu ijuru aho ubahera. Urumva tuminyonga zawe hasi uriyo mu ijuru aho ubahera uduhumugisha twebwe abantu bawe b'Abisirayeli turi ngo waduhaye uko warahiye basokuruza kuzoduha igihugu gitembamo amata n'ubuki. Wabona ngo mu ijuru aho ubahera bisigara yuko aho Imana iri presence yayo ahiri n'ahantu hejejwe kubera aho umwami ari n'ubwami buri. Haleluya. Aho umwami ari n'ubwami bwe buri ayicaye mu nzu ubwami bwa buri mu nzu iwe. Aho umwami ari niho ubwami bwa buri. Aho Imana iri niho hahera kubera presence yayo niyo ituma ibintu byera kubera iyo ihari. Turabona isezerano rya kera kandi ku musozi wa Sinayi Imana igihe ibyagezwe Mose yarababwiye ibintu bakwiye gukora. Yanavuze no kwegera umusozi kubera presence yayo yaje. Turabona ngo yavuye wakarangana mu maso. Haleluya. Kubera presence y'Imana yari yamuzuye ukwera kw'Imana kwari kumuzuye avaye ngo gukangana ku maso kubona ku buryo asamble Abanyisirayeli bagize ubwoba kumuraba mu maso. Ariko mu bwiza ngo bwagenda burahera kubera bwabwe kanya gato. Haleluya. Rero aho Imana iri hari presence yayo hatahera. Turabona ikindi cya gatatu yuko Imana yatoranije Israeli nk'ihangagera ination sainte. Ni murongo wa 6 kadusome imirongo kugira ngo tuzaza kuvyumva twashaka mu Nouveau Testament gusomba umurongo wa 6 kubandika mwandike no gusura mu byagezwe 33 ngo 3 Deutéronome 33 verset 3 umurongo icamo 33 ngo 3 havuga ngo umurongo wa 6 mucaca 19 na kuvayo havuga ngo kandi muzomubera ubwoko bw'abaherezi ihanga ryera. Ayo majambo bariyo ubwira Abayisirayeli. Tubona yuko Imana yatoranije guca Israeli kuba ihanga ryera ination sainte. Ihanga ryera ryejejwe kubera gitirirwa Imana. Mu yandi mahanga yose yo kwisi irabatoranya ibagira ihanga ryera kubera bitirirwa izina ry'Imana kandi presence yayo bice mu isanduku y'isezerano ko presence y'Imana yari hagati mu guca Israeli. Baba abantu bera ko ibyo bakoze kubera Imana y'ibitiriye. Ination yose y'ubucozi cyitwa abera bitwa abera atako ibyo bakoze kubera Imana baturanije nk'igihugu yishakiye. Rero tubona kino igihugu cya Israeli Imana gitoranije mu bindi bihugu byo kwisi kugira ngo igihugu cera. Ikindi cya kane nuko abantu bitwa ko abera harimo igihugu cya Israeli ariko harimo abantu special Imana yatoranije mu gihugu cya Israeli aribo bitwa Abalewi. Imana yabatoranije kugira ngo bamubere abantu inyago yabo bayikorera. Musodasha gusoma mu Balewi 41 murongo 5 ndasoma nza kwasoma Abalewi 41 murongo 5 Levitique 21:56 hazakaneza yuko Abalewi Imana yabatoranije kuba abantu bera bejejwe kubw'ibikorwa bakora. Rero igihe cyose bagira baje gutanga ibibazo Abalewi wari umuryango umwe mu miryango 12 muri Israeli. Bari abantu Imana yatoranije ibaha ntiyabahaye itongo ntiyabahaye ikintu na kimwe. Yabwiye ati mwebwe ni jewe ishamvu ryanyu jewe nzobabeshaho nimwe muzotanga ibimazi muzokwigisha abantu muzoba abahuza banje n'abantu hanyuma muri mwebwe nyene Abanyisirayeli bazobabeshaho. Rero muzombera abantu bejejwe mutari bateza gukora n'impuzu bambara imyambaro yabo baramifise impuzu bambara bagiye gutanga ibimazi. Izo mpuzu nazo zitwa izejejwe kubera igikorwa bagiye gukora. Rero bari abantu bejejwe kubera igikorwa cyo gutanga ibimazi cyo kwinjira mu ihema ry'ibonaniro ryo guhuza Imana n'abantu. Bari abantu hazamo abaherezi bakuru n'abaherezi basanzwe. Abari abantu bejejwe ngo biri tugiye ngo bazobihanga ryera ubwoko bw'Imana. Abaherezi n'abazo abantu bejejwe kubwirwa Imana yabahamagariye. Ahandi isezerano rya kera ariko ikintu tugiye kunota nuko Abanyisirayeli mu isezerano rya kera nibigira abantu bejejwe 100%. Niba abantu bejejwe 100%, baba bejejwe akanya kanaka hamwe yo CTT cyangwa sanctification igacibava kubera ikibazo barafise cyari kibyagezwe. Bashaka bakoresha ibyagezwe haba ibyagezwe byaba baba babinanirwa misi yose ko twarabonye yuko ibyagezwe bitwigisha icyaha bitwigisha kumenya icyaha bitwigisha gwe icyaha uko biri tugereza yuko ububasha bw'icyaha buri mu byagezwe. Corinthiens 15:56 rero ubasha bw'icyaha buri mu byagezwe. Umuntu muri amategeko ntaca ibyo abujije ntaca biheba
aho gaca bikorera ico experience mfise ndi wanje igihe cyose mu cy'umuntu ikintu usanga yabikoze namwebwe mu buzima bwawe abavyeyi murabizi abavyeyi umwana wumvira ntukore gaca hakora nturigaze isukari aca henge ugiye mu cyumba ugasanga ku munwa yuzuye isukari bamubaza wariye isukari we kana bameshema akubwira ko abeye ubeshe kandi nkubona ku muntu bamubaza ati mutwe mbona ku muntu acabwira gashamarama ikora ibyagezwe mu byagezwe nta bubasha bwo gukoroka imisasiro rya kera abantu ntibashaka kugorokera Imana ntibashaka ko cyo Imana ashishiraho ikintu cyo gutanga ibimazi kugira ngo ibyo bimazi amaze kubitanga amaraso y'ibimazi atwikira ibyaha ntakureho ibyaha hari indirimbo twaririmbye ejo ivuga ngo waba utangaje ngo amaraso watwikira ibyaha iryo ndirimbo irimo ikinyoma gatoya irimo ikinyoma gute kuko mu isezerano rishasha amaraso ya Yesu Kristo natwikira ibyaha arafuta ibyaha haleluya gutwikira ni couvrir mu gifaransa gukuraho c'est ôter mu gifaransa rero Ancien Testament amaraso y'ibimazi yaratwikira ibyaha byaba biri mu ngaha munsi amaraso yagira gukera bifuka kabosha jambo ryumvikana yarabifuka ariko amaraso ya Yesu Kristo arahanagura agakura akavyibagira haleluya ngo bitugira ngo ibyaha byacu tuzovyiruka ukundi haleluya mwari kugana amen basi amen amen rero ibyaha byacu tuzovyiruka Imana yarabifuta muri Nouveau Testament rya ndirimbo tuyikosore gatoya ubwo mutambe amen muri Nouveau Testament amaraso arakuraho ibyaha Ancien Testament arabitwikira nico cyo mu isezerano rya kera bavuye gutanga ibimazi baravaye kumva banezere bagira umunsi mukuru w'indwi yose baje gutanga ibimazi bakanezera indwi yose ariko nyuma y'iyo ndwi bacasura kwa abanyabyaha byari parfait ntibyari bishitse ntibyari bikwiye ariko turabe muri Nouveau Testament rero muri Nouveau Testament usanga ari ibintu byoshe cyane muri Nouveau Testament ikintu cya mbere tubona nuko Imana yaduteguye kera ko turi abantu bera ya muri plan y'Imana muri plan éternel mu mugambi w'Imana w'ibihe bidashira Imana yavyumviye kera Abanyefeso ijambo ryo mu wakane wakati turi wakane Abanyefeso Imana ishimwe cyane Abanyefeso ijambo mu wakati wakane ibintu ndabikunda rwose Abanyefeso ijambo mu wakati wakane avuga ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa yaduhezagiriye imihezagiro yose y'impemu ahantu mu ijuru Kristo Yesu amen twarahezagiwe twebwe icyo ni ikintu cya mbere tugiye kumva ko tuza twarahezagiwe turi bene twebwe ntitujya abantu tuvuga bonne chance tugatira abantu turi bene bonne chance ni abapagani y'abantu batazi Imana twe turi bene mu rwego cya mbere Imana yaduhezagirisha yose mu gihugu nkemu muri Kristo Yesu ahantu mu ijuru biza twebwe tuba dufise imigisha muri twebwe muri Kristo Yesu twarahezagiwe umurongo wa kane umurongo wa kane uvuga ngo nuko yadutoranije muri we itangiriro ry'isi ritarashirwaho mwumve Imana yadutoranije muri Kristo Yesu avant la fondation du monde mwari majambo imbere y'umurongo Genèse ijambo umurongo wa mbere ubwa mbere na mbere Imana irarema icyo gihe Imana yaragutoranije muri Kristo Yesu wewe haleluya Imana yarakwiyumvira avant la fondation avant la création imbere y'uko Imana yumvirikana ibintu byose nuko wowe yakubise muri plan y'Imana yani majambo imbere y'uko uba wowe wari uriho haleluya imbere y'uko ubaho wari umwanya ibintu biriho byose byabaye inyuma yawe kuko wowe muri plan y'Imana mu mutima w'Imana wari usanzwe uri yari yagutoranije kera kugira ngo uzoshushanywe na Kristo Yesu hanyanya yari yagutoranije kugira ngo ushobore gushushanywa na Kristo ube identifié muri ijuru n'isi kuko imbere y'uko Imana yari ijuru Imana yari iriho ijuru ryagirwa n'Imana Imana mbere kuri ijuru n'isi irakwiyumvira irakurangisha kugira ngo iragutoranya gutoranya iraguhamagara kugira ngo ushobore gushushanywa na Yesu Kristo umwana wawe haleluya ngo tube abera mwumve rero amajambo ashaka gushikako tube abera tutagira agasemba ni sans défaut haleluya abantu bari parfait abantu bari accompli bari sans faille batagira agasemba n'injebejebe n'amarabagara n'ibindi byose haleluya amen urumva tube abera tutagira agasemba imbere yayo turi mu rukundo tutagira agasemba imbere y'Imana tube abantu bera bari se bari sanctifié abantu bari mizapa abantu yagize inyego yayo abantu yonyene yabikoze muri yo
kudutoranya kugira ngo tuba abantu special tutagira defo turi parfait imbere yayo turi mu rukundo rwa Kristo Yesu turi mu rukundo rw'Imana rero Imana yaduviye ko kera bavona so ndimo imbere y'uko ibintu byose yari yavyumviye yari yarakwiyumviye ko ucenga yari yarakwiyumviye ko yagize ko plan nje tukabyongera ubwoba mu nayo ko cyane kuko Imana yakwiyumviye ko kera imbere y'uko isi iremwa nuko no munsi biyumvira ko haleluya haleluya usere mu cyame haleluya ereda nje tuna christianisme si religion ni relation si dini ni migenda aba Israel yahindi ibintu bafashe ibintu bya Kristo bihindura idini ibyo abantu bakora kugira bashike ku bintu aho kumenya ko Imana ari idukorera ngo dushike kugishaka si twebwe tubonera Imana ituronda ngo tuyirondere murumva biratandukanye Imana yaratubondeye kugira ngo tuyirondere siyo tuyirondera kugira ngo nyuma yo iturondere no niyo atawigwa muri twe bintu agisozera urumva yadutoranije kera barafunga so ndimo Abaroma 8:29-30 haleluya no jaba heza kwa yeye mbele amen Abaroma 8:29 ndakundi mirongo amen ndakundi mirongo abo yamenye kera yabatoranije kera umwana mwawe asubiramo abo yamenye kera yabatoranije kera cyane gushushanywa n'ishusho y'umwana wawe pour être identifié à l'image de son fils muri magambo Imana yaragutoranije wewe kugira ngo use na Kristo ndio niba ukwaye kutunga kwisi teliye ndio somo stasomo ndio dati ya kurazi umviriza John wanda kweli enda wewe atuniye wewe una munsi kurazi uyu dufate kwa Yesu bigira ngani dufate kwa Yesu yungabo urabona ko Yesu yungabo asana Yesu sivyo oke dufate kwa Yesu igihe Imana data indahazi nibona jewe ibona nde Yesu Kristo yani majamu Michel amuraze ari identique na Yesu Kristo jewe na Kristo turuwe cyo tuba dusa haleluya Imana biteguye kera musoro kibazo wakoze Imana biteguye kera kugira ngo turi muri Kristo twambara ubwiza bwiwe duse nawe tuba identifié tumere nkawe ngo kugira ngo abe ifura muri bene se benshi abe ifura isura ko Yesu ni grand frère wacu ni mukuru wacu tubatoyeriwe hari abantu basenga nk'umuntu nyene we mukiza gusa ni mukuru wawe niba ari mari iryoshye gusenga mukuru wawe sivuga haleluya ukaba namutanze Yesu namutanze grand frère urebe umwana gusenga uno munsi uno bati grand frère ndagushima shaka grand frère uti grand frère ndagukunda grand frère uri wa grand frère Eda ni mukuru wacu Himuteri sori wenda muteri sori kumwita Yesu ariko wewe ndamukunda kubera murasi amen abefura muri bene se benshi okay ngomba natwe abeturanije kera akamukira abasuye mu gashukuru kera abasuye ndagata abeturanije kera yarabahamagaye yavuze ati njo bikunze abeturanije kera batatingo yarabahamagaye yarabatsinandishirije yarabahaye justification twavugeje yabagize abagororotse yarabahamagaye wewe ashobora abagira abagororotse ikindi abatsinashimishije yabahaye ubwiza haleluya yabahaye iki ubwiza ndakubwiza siki muronda n'ibifise nikintu ugendana muri wewe urafise ubwiza bwa Kristo muri wewe ndio twayimba ngo turabwiza abayamukiyo turavugiye ucabura ubwiza bw'Imana ngo abantu bafise akanda turabufise ndio tururasenga bene data tutusigisa y'amasengesho abanyedi y'amasenga y'ikimanza bituka ngo ni misiba arura ngo muri zawe matse mu cyoro wati yazamure bavuga bati mbere mutima n'imisiba imbere yawe abantu rero bazabura baraze mu masengesho n'abasi mu murongo kandi gutanga icyo bari bazabura babo rega amazi imisiba imbere yawe kigaruka baraparanganye no kuri Imana ibintu muri Imana yita ubwiza bwa Kristo akayita umusiba akayita waparanganye wakubitisa mbere w'Imana niya tureko neza muri Kristo Yesu amen niya tureko neza
cyane nuko twahindutse abera mu mpemu zacu aho nibanganye gatwe twahindutse abera muri Yesu zacu Abanyefeso 4:24 Abanyefeso 4:21 kubandika Tito 3:4-5 siza kusoma mwanza kubisomera Tito 3:4-5 Tito 3:4-5 Abanyefeso 4:21-24 Efeze 4:21 kadusome havuga ngo inogara mu murongo wa 20 ariko mweho nimwize Kristo mutyo naba mwarumvise mukigishirizwa muri we mukukuri ko muri Yesu kuri bari ukuri ko muri Yesu kubabwira mu by'ingeso zanyu za kera ngo mwiyambure wa muntu wa kera abozo no kwifuza kuruhendo mwiyambure wa muntu wa kera abozo no kwifuza kuruhendo hari umuntu wa kera kwa dufise ariko iyo tugereza mu cyangwa mu baro gatandatu yuko umuntu wacu wa kera romance wamucane yohana mu cyongereza ukamara wa muntu musha urumva hari umuntu wa kera hari umuntu mushasha ukamara wa muntu musha yarena mu ishusho y'Imana umva umuntu ari mu mushasha ndangare ngo mukugororoka no mukweza waje kuri haleluya njito abakizo benshi kwa batazi ko imyembe batiye satani akomeye ntuzi ntabwo basuzuma bwa satani gusa satani akomeye mama satani ewe ngo satani ayandi satani yambeshe satani yangereje cyangwa ntazi gusoma ubwenge Yesu urubwira usene bwa Kristo aguhinda gute ugize n'umuntu agororotse cyane kwijana urushasha wacu yari mu kugororoka n'ukwezwa by'ukuri apana bya Pilato na Sitisa kwezwa by'ukuri cyo turabera kwa indani muri twebwe wowe ukuri uri mwewe kintu kishagushira kuno munsi wowe ukuri umuntu w'imwewe uri en esprit twaza kubibona tuvyuka cyane kuko n'ubuzima buhagaze ubuzima bw'umukristo buhera indani buja hanze ntibari inyuma mu kiguji indani besha shambuye inyuma bari indani bagashaka ubuzima bw'ukuzazanirwa no kuruha